Bazalwane labathandzeka kwemseni yenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyanimema bazalwane labathandzeka sonzelani sihlangane ngetinhloko sitokuvana lilivi lenkosi lesitalithola encwadzini yaJohane sesihloko selishumi lapho sitawufunza khona emavesi lamathathu. Sitawusuka evesini laka 24 siye evesini laka 27 lokungamashumi lamabili nakune siye sovinjwa ngemashumi lamabili nesikhombisa. Lapho bazalwane labathandzekako kufundzeka kanjena ayamkaka emajuda athi utawudzimate kube ngunini Solomane usibambelela wena, ulibatisa tinhlitiyo tethu. Nangabe unguKristu sitshele ngalokuvakalako. Jesu wawaphendula wathi, nganitshela kodwa anizange seningikholwe. Imisebenzi lengiyenta egameni laBaba niyo lengifakazelayo, kodwa nine anikholwa ngoba vele anisibo betimvutami. Timvutami tiyalati livi lami, nami ngiyadati tiyangilandzela. Makabongwe uNkulunkulu lothandzekako, nali livi lakhe selifundziwe bazalwane labathandzekako emseni yenkosi yethu Jesu Kristu. Nalivi lenkosi selifundziwe bathandzekako benkosi yethu Jesu Kristu. Lingilo liliqiniso, liphilile, linemandla, likhalipha kwenca inkemba lesika nhlangothi tonke, lisika lehlukanise umphefumulo nemoya, emathambo nemalunga, lehlukanisa imicabango netifiso tenhlitiyo. Makabonga uNkulunkulu ngelivi lakhe. Akubeke nomusa nekuthula lokuvela kuBaba wethu uNkulunkulu nakuJesu Kristu inkosi yethu kuze phakathi. Amen. Bazalwane labathandzekako, nanga lamavisi esiwatfolile bazalwane labathandzekako, lesiwanikwa ngumvangeli Johane Ngwenya losililiyala lokukhulu kuhlonipha. Lapho bazalwane sibona umuntu longuJesu noma indvodzana yaNkulunkulu lehlukile kuletinye tindvodzana. Yebo leyehla etulu yetela la kithi la yetela la kithi emhlabeni itofela thine. Yebo itofela tono tethu. Yebo sibona ke baJuda manje bazalwane labathandzekako, emaJuda lawa abekade asetikhundleni atiwa. Yebo ahlonishwa, yebo abitwa ngabophapha banibani, yebo abitwa ngetikhululeko banibani, yebo abitwa ngabondvunankulu, abitwa ngabo konke, yebo abitwa ngekuthenini bathi bemthetho, yebo kube babitwa ngekutheni ngemajaji. Khona sekufike lomunye umuntu manje uthi nakhuluma lo muntu lona kumangale usho noma ngabe ngibani uthenini ngabe lokuhlakanipha la kukhuluma ngako ukuthathaphi na, wafundzela kuyiphi le university, babutana bodze ekuthenini ngabe wafundzela kuyiphi lo university, ngabe mhlambe wafundzela iLinkonkwini yini, noma ngabe mhlambe wafundzele eNgwenya yini, noma ngabe mhlawumbe kwaLusenini, noma mhlawumbe wafundzele eNazareni yini, emakholishi lamakhulu. Wawufundzaphi lo mthetho la ukhulumako longehlula thine? Yebo bamangala abantu labakhulu bathu bangenelwa litwetwe, bangenelwa luvalo, bangenelwa nasihawu, bangenelwa nangumona, bafisa usho nekuthenini kungene kubulala ngekhathi ngoba bamangala ekuthenini ukhona umuntu ongabenza. Makabongwe uNkulunkulu. Seyifikile ingadlangadla lenemandla
besifikile inkemba lenkulu lesilandzawo tonke kwamangala uhlobani kwaba sidzidzi wathi asakhuluma ashumayela akhuluma ngelivi laNkulunkulu yebo labalatiko nabo bathi ngale ndlela libeka ngayo kwase kuba nemehluko bamangala ngetulu kwekumangala kwekushumayela kwakhe noma kwekufakaza ngale livi laleyise Jesu lokuthiwa nguNkulunkulu ingadlangali somandla abazange bamkholwe kuthi ngabe ngubani lokukhuluma ngaNkulunkulu lo mathi kushengathi usuka kuye lo mathi kushengathi yena ukhuluma naye kwamanje bakuthi basebuke lokho bamangaliswe nguloko majuda lamakhulu wase Jesu Kristu ukhombisa wamandla lawo lesefike kakhulu ke manje yebo wase ufika isigulane yebo noma besithethweni isigulane yebo kwakhanza angasebenzisa muthi yebo angagayisa magolo yebo angathekisa umuntu yebo akhuluma naNkulunkulu wakhe losetulu akhuluma neyise lomehlisile yebo kugula kwemuntu yebo kusuke kuphele khona lapho yebo tingenga letimkhulu bogobela yebo bamangale ekutheni ngabe ngumSolomoni lona yebo bodokotela labakhulu bamangale masejelasi kuthi ngabe ngumhlolokwani lo ntwana lomfokati lona ubuyaphi lo mfokati lokugila letigalethi yebo bahlangana wemva kwaloko ngoba wenta lokuhle kuyahlanganwa ngawe nemthwana Maria wahlanganwa ngaye emva kwaloko yebo kwahlangana kufuna maso thena ngafulawa njani yebo nangempela bawahlanganise maswabo yebo siyambona emva kwaloko nabo bamzama nangemathe bathi bafuna kumgoba khona ingadlangadla lene mandini kwenguyise awuzange umkhono ophakame makabonge Jehova bazanela bathandzekako kute Jesu abekwempile lokubi bekungamenta kuze mhlawumbe bamcabangele shotheni afike kufene lokhu lokwentela kuJehova lokuJesu Kristu ingadlangadla kwakha sifundwe kokutheneni wonke umuntu lokhuluma ngaNkulunkulu yebo kulomhlaba lona longafuni kukhanya bayofisa ekutheni bambulale yebo noma ngabe wenda lokuhle kulomhlaba lona longafisa ekutheni ubone umuntu lomunye enda lokuhle uyofisa ekutheni abulawe kungako namhlanje sibulala nabusuku nemini kungako namhlanje nasicedzana kungako namhlanje nasigijima sofuna shoti inyoka yebo ngoba sizame ekutheni sehlule lomunye umuntu angabi ngetulu kwethu kwazanywa ngemajuda ngaphambili lokho ngoba bengafuni ekuthenini Jesu wahlula kanjani agijima nawo yebo siyabona lelinye langa yebo kubekwe naye inkoyo lapha kuthiwa ngulo yakabite lithemba lakhe yebo yalibita Jesu lithemba lakhe bayawabita nabo emathemba abo akabasithi ngalutho uyaguqa somandla ubukuyisetulu uyangumemeta uthi Nkosi ngisite babe wami khombise amandla akho yebo siyabona ekuthenini wawakhombisa phumele baleni amandla akhe bamangala tangoma bamangala tinyanga bamangala baprofeti labakhulu kuthi lo muntu lona uqhamuka kuphi makabonge Jehova bazanele bathandzekabo emsenweni enkosini yaJesu Kristu ngiyaninxusa ekuthenini bazana bathandzekabo noma ngabe sekuseneshilwa yini uma nikhuluma ngeligama lemsindzisi wethu ngadlangadla manini ngesibinzi niphakamise tandlatenu nibuke njengaloku naye beyabuke etulu kubabe wakhe lapha qhamuka khona nathi sibuke lapho abheka khona njengelibhuloho lethu lokumele siwele ngalo simumemete sithi yeJesu Kristu yemfeli wethu ngikhiphe kunaleli tabu leningilo nakuthi ngiyashumayela ligama lakho neligama leyihlo Jesu Kristu yebo bafisa kungibulala yebo basholokwa naloba bakushoko ngami yebo sekufiswa kutheni nguhlangane kube tigumu ngibulawe sizathu ngikhuluma ngeligama lakho liyavakala umemeta umzalwane wami kube tulo entsabeni
uphakamise amehlo akho wabhekise equlu uthi sonzela kini, sonzela njengalokhu nawamemeta babe wakho wathi kule mathabalathana ngabe ungishiyelani na, wena babe wethu wabe songishiyelani na. Ngoba mzalwane lothandeka kumyokwenza njalo uyobona tonke izinto letikuvimbelako ekumemeteleni livi laJehova, livi laNkulunkulu, uyobona kushabalala phambi kwakho. Yebo netento bese tikwentekela letimbi empilweni yakho uyoyibona sohamba etukwato setikhwesha, ngoba lokumqoka abazalwane abathandekako ukuthi sente lokuhle, ngoba Jesu Kristu vokungcwentu walokuhle abe kumnikati welithando, nemnikati wekwenta kuthula, nemnikati wesihawu. Lapho sobonakala sihawukela nakhona abazalwane, singafisi kubona lomunye ahluphekile, singafisi kubona lomunye mhlawumbe kuhlekiswa ngaye. Lapho soqala khona abazalwane kwekutheni noma ngabe mhlawumbe unemaphensela lamabili eklasini mntwanami, uyabhala sombona lomunye akasabhali, uyithathe lesibili umnike nibhale nonke. Nathi bazalwane sine lesibazala lapho yothi nobona amakhelwane wakho khona ahluphekile, wena unetinkhwa leting-20 khona noma uthenini bongafana ukuthi nike tingulube kunekuthi unike lo makhelwane wakho. Ngiyakunxusa kusukela namhlanje na ngithe enhlitweni yakho makungene nembeza. Yebo lona lesanikwa yena nguJesu Kristu, bese Jesu Kristu uyangena uyakushukumisa ngekhathi. So yabona seni kufanele kuletinkwa letishumi ufane timbili umnike makhelwane. Uma sesobe senta njalo sinakana bazalwane, sinakana ngokuthando njengaloku naye asinika lethando lakhe, wadzela usho impilo yakhe, wanqoma kufa, wafela thina ngaphandle kwesono, angenilutho yena. Uma ngabe siyokwenda njalo bazalwane, sesime kuhlebana bazalwane, sesime kukhulumana kambi bazalwane, lapho sibona khona lo munye etheneni akusowenza lokungalungile, noma lesicabanga noma lesibona theni mhlambe akusahambi ngendlela. Lobu mqoka ngabe sibazalwane kumele sisonzele kuye, simkhwebe, sihlale naye phasi, sikhulume naye. Uma ngabe eve, uma ngeva angeva, khona nawe uncome ekuthenini ngiwentile umsebenzi wami, nami ngibe nguye lofanele ngoba ngimkhwebile umzalwane wami njengaJesu lwasikhwebe etonini tethu, wanqoma ekutheni afele thine nakhona ngoba besingeva kube besiva, ngaba kazange afa umntwana Maria, ngaba izange ifingadlangaza yelizulu, ngabe namhlanje nasilapha emhlabeni sihleli nayo siyejabula siyanqincita khona ngoba sinetinhlito letilikhuni netingconzo letilikhuni. Wanqoma kutheni angafane afe kunethi babe wakhe asishaye ngelilaka. Makabonge Jehova lo nguye namuhla nakusasa nanini kusebe naphakade. Amen. Uthula lokho kwaNkulunkulu lokwenzela konke kwakhe bazalwane labathandekako, ukuthi awulondoloza inhliziyo tethu kusebe naphakade. Amen.